sumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo.
et servire Domino in everything. Love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare et servire Domino, In everything love and serve the Lord. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds
O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.
Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay na ang buhay, pagkalinang dukha. Nga bakpo ke katamuan. Kingaldo iti pagmasusyan tayong 16 Domingo ning karaniwan na panahon. Anyayabe ta alaking panalangin tamoy kapag nasandaring makatuki. Kapasalamatan ning kaya katamong major mass sponsor, Mr. and Mrs. Reynaldo Macapagal and family, Conselor and Mrs. Joel Samya and family, Liangco and Macapagal family, Manokokok Lechon Manok and Liampo House, Raymond and Roma Rose Macapagal, kapasalamatan darin ding makatuki, Fe Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Arby Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Soto Ermitaño and family, Chito Carewan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Endri and Lourdes Pineda and family, Marwan and family, Roger Arceo and family, Soriano Cunanan Miranda and family, Mr. and Mrs. Magellan and Regina Arcega and family, Nilo Nicdao and family, Mr. and Mrs. Arturo Santos and family, paraking birthday blessing ng Remsi Santos, birthday blessing ng Christia May Santos, kapasalamatan na namang Rio Olalia and family, Timothy Jan Pineda, Noel Cruz and family, 7th birthday blessing ng Ethan Magtoto. Paraking malagwang kapaldanan daring makatuki, Antoneta Limhoco Antonio, Consanita de Ala, Oliver Bognot, Victor Quezon Jr. Paraking kapagnasan ng Rico Puno Dancan, April Aviel Sebastian Dominguez, Ino Soriano and Cathy Soriano Cunanan, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi Sagum and family, Juanito Palyasigi, Yuli Nosana King Ligaya Banuwaring Kaladwadari, Gabriel Olalia, Jesus Balagtas, Leonardo Dimpna Bernarda Macapagal, Christopher Carewan, Erlindo Juan, Eric Roque, Zenaida Elsa Julieta, Ligaya Arceo, Jesus Corazon Palyasigi, Edwin Eduardo Samson Sr., Zenaida Samson, Lucita Bulawan, Onopre Kiambao, Rosita and Jesus Galang, Rodolfo Josefina Valentina and Mercedes Cruz, kambering sablang maldang kaladwa king purgatorio.
Ilang yuning pa, paning na, paning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dinatangi Yesus, baniyatad ni ing may pabalita, ning kapayapan. Kapayapan karing makarayo at kapayapan karing makalapit. Ing kapayapan na ito, yasaman tabet manatili ke kayungan. At kekan timurin. Kapatid, kaniting kalabingan ng Domingo, ang Ginoo sa Kristo, tuturo na kaya katamo at sabihan na kaya katamo king may pabalita ang importansya na ning pamagpainawa ang pamami panahon king sarili. Kaya ka dapat obra na obra, work, uling pota, bumigay ka. Bumigay katawan mo at makapanurod. Makapagluto. Makatigtig at aliwa pa. Makapag-opera. Lalo na nung palagi kang pera na yung isipan mo, manakitan ka. Sabi mo, sayang yung oportunidad, sayang yung oras, sayang yung panahon. Time is gold. Buri magopra. Pero, sana, kailangan painawata pa mo. Di na yung oras yung paras, hindi kayong sarili ban makapag-recharge, makapagpainawa. Kapatid, karatang oras pinandita, etanamig painawa. Lalo na in Domingo, aldoning gining-gino, pero kaya ating kapamuring obra. Ating overtime, double job, triple job. Kaya ang pagnasan umangat, mikwalta, manyagtan tao kong Ginoo na ulining kaya katamo sobrang kabisi, sobrang karakalobra, etanya didinan panahon ing Diyos. Etana makasimba at etanya papasalamatan. Yagas tayong kapanyisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli nito'y panigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad,
ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. En Diyos, ipang may pahing tutupakalwa na katamo, king papatawad ng kasalanan tamo, indala na katasan at imbiyela nangga. Amen. Manalangin tamo, o malugot ming Diyos, ingana ka mga Yesus, bilalag na kaya kami, anting mamo, malambot na puso at malunusan. Maging malapit ka, karing hanggang may sugat king biye. Malingap karing sablang mga lating madadakurak. Gawan mo ring hanggang tutuki king anak mo, taong makapamatawad at makapagpakayap. Gawon mo king ating masabal, king metong at metong, at timonong makanano mo king pegmasabalan, kabalatana na ng Jesus, anak mo at ginumi, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Kaluluno ring pastol, apapabrendong masira at mikalat, dingkawan ning kakong pastulan. Itiyay sasabihan na ning Ginu, ing Diyos na ning Israel. Tungkol ka ring pamuntok, asukat mo sanang miningat, karing taong pinili ko. Eyo la iningat, ding taong kanakong pinili,
Simulat yula at penabi, at eyo iningat. Inyangeni, parusan da kayo, ulining depat yung dewakan. Tipunan ko la, ring mitagan, karing taong kanakong pinili, manibat karing bansa, nung no ko la simbulat, at ibalik ko lang pasibayo, king karelang bansang Tibuan. Mika anak lang dakal, at dagol ing kabilangan da. Tuldo kong pamuntok, amanibala karela. E nalapas si bayong mga takutan, ding taong kanakong pinili, o mangalgal man, at alanang mawaglit. Ingginu, yaing magsalita. Ngana ningginu. Datang mo riningaldo nung kapilan, mamili kong metong aari, ay ba't karing palipin ng David, at maging Antioquia. Manibalayang mitmong kabyasnan, iting aring ito, at dapta na ing matulid, at ing hostisya, king kabilugan akayarian. Potang yan na ing ari, ni panatag labili ning memalen ning kabilugan Ahuda, at ni biyebyelang ring memalen ning Israel, king kapayapan. Mausyang, ingginu yung pangatupad ning kaya katamong matulid. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Hallelujah, ipastultunan ang kailangan ko. 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 Ing ginuya ing pastor ko, nano pa ing kailangan ko. King dikot amalabong, karina ko papagpainawan, at king makapasno danom, karina ko daralan. Pagkaluba na akong bayong sikanan. Hallelujah, ipastultunan ang kailangan ko. Hallelujah, ipastultunan ang kailangan ko. Tatayra na ako king dalan ning katuliran, agpang king kayang pangako. Agyang karing libis ang mapanganib, karin ko dumalan, alang marok kakong pitakutan, uling ika ing kakong katambayan. Ing pamarugmot tungkod, ilang kanako babiyas si kananlog. Hallelujah, ipastultunan ang kailangan ko. Hallelujah, ipastultunan ang kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakitda, ring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Hallelujah, ipastultunan ang kailangan ko. Hallelujah, ipastultunan ang kailangan ko. Pawang ingkaya panat lugod, ilang mamantabe ka na. Kabang mabibigay ako, king balen ing Ginu, manuknangan ko, king kapilan paman. Hallelujah, ipastultunan ang kailangan ko. Hallelujah, ipastultunan ang kailangan ko.
ing pastol ko na nung pagkailangan ko. Hallelujah, ing pastol ko na nung pagkailangan ko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Efeso. Uli ning pangayagumyo kang Kristo Jesus, ikayong makarayo kanitang milabas sa panahon, milapit kayo king Diyos, uli na ning kamatayan ng Kristo. I-Kristo mismo, pikakasundwa na katamo. Ikaming Hudyo, at ikayong pagano, pisan metong nakatamo. King kapamilataning kayang katawan, leko na, impami pagkamwa, abala mo pader, amamilatan kay katamo. Leko ne upaya ing batas daring Hudyo, kambera ding dakal, akautusan, at tuntunan, ban pisan metong nga nala, king metong abayong bansang makayagom kayo, ding adwang lahi, ban miral ing kapayapan. King kapamilataning kayang kamatayan king krus, leko na, ing pamipagkamwa, ring adwang lahi. At binalik na lang pareho king Diyos, at gewa na lang metong mong katawan. Inya di natangyay Kristo, at penaral na karing sablang tao, ing maya pabalita ning kapayapan. Kaya kayong pagano amarayo king Diyos, at karing Hudyo malapit kayo. Uli ng Kristo, pareho tamong may kalapit king igpa, king kapamilataning Espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding kanakong tupa, makiramdam laking siwala ko, nga naning Ginoo, akikilala ko la, at tutukila kanako. Ing Ginoo matabi kaya kayo, At kekaan timurin, kami pasya king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Migbalik la kang Jesus ding apostoles at belitara kaya ing sablang depadda ang pontiro. Tutulang takal ding taong daratang at mamako. Ang king era na akuang mang makapangan di Jesus at ding kayang apostoles. Nga sinabi na karela, tara, muntatamo king meto at tahimik alugal. Dumayo tapa mo karing dakal at taong din, baka yung bipaynawa ang ganditak. May lang makasakiking mangka at mintalaking metong at tahimik alugal. Tapot takala ring ginakit king garelang paglako at abalura nung nula minta. Inya, iba't karing sablang balen, ding tao mirarapalang mintang
maglakad. King direksyon apupuntalanda ti Jesus at din kayang alagad. At minunala pang miras ka rin kesa karela. Kauldas ng Jesus, iit na lang ding tutong dakalatao at melunod siya karela. Huling balamo, tupalang alang pastol. Ngayon yung bagay ing tiro na karela. Pangamalang mga kapatid, ing may pabalita ning kiratang kaligtasan. Kapurian ke kawa Kristo. May pa habak po kayo nga, good morning. Good morning po, Among. Maralas na po kakakit karing fast food. Nalimalita, Jollibee ita, McDonald's ita, Chowking ita, o KFC ita. Itang makabiling karatula nga na open 24/7 o 24/7. Maniburi si Benito na elamatudtud niya po. Open niya 24 hours. Kasi kabukas, ingbing yan pong ingbing yan po yung alto, yabe me, chat 12 ya, 24. Ngayon itang 7 days a week. Nya no ate mo, i-Joyce, buklat din kayang parlor, 24/7 ana. Sabihan, makabuklat siya 24 hours. Ngayon niya pa kontento. 24 hours na 7 days na dinina na pa, digdag na pa. Open day and night service sana pa. Pati day and night, kebit na po. Gawa na yung balang puninarya. Day and night service sana. Bengi ka noong pong alto, makabuklat siya. Palagay po, okay la rin. Okay la rin makanya na alo pa na ning King's Channel 7 itang kanilang balita yung pamagat na 24 oras sana hindi natutulog ang balita nga ng Mike Enriquez 24 hours siya 24 oras sana hindi natutulog ang balita. Kapatid, nung surian me maama ing turuning hapong Ginoo ing Biblia dening makanya na pamagobra ela po manalungpakan king kaburyana ela po stu ela mayap king tao pwedeng magobra kang alang painawa open ka 24 hours the whole day at kaban 7 times a week. Wow, ala na kang off day, ala na kang rest day. Nya ni kay lonyura ding McDo ang poring Jollibee. Pilang mong years maluluma lang kanilang establishmento dito kanilang tindahan kay ba't pa-renovate tala uling overuse lang matutut watutut akala empleyado pero retang lugal ma-overuse siya niya po kay gusto niya ma-maintain kagad niyang maluma kagad niyang magbigay at masira para po na ako nga anyang di nataging pandemic samap sinataging pandemic anyang di nataging pandemic in 24 hours may ganyan mong hanggang na lang alas 7 hanggang na lang alas 8 mamuklat uling nagawa itang 24 hours at yun ang limit anyang di nataging pandemic hindi ng limit ang ganan kapatid nung magbalik tapo king Biblia king Old Testament balikan tayo yung Genesis anyang Ginoo dilangani ing yato dilangani ing salibutan pati ing ding
ating batuin, ating aldo, gana-gana. Pila na yung aldo, lang aning gana-gana yan. How many? 6 days. He created all the things in this world for 6 days. Pati Eva, yadan, Eva, may tauli Eva. Walang higit na yadan, magdilidili yan. Mapa na yung magdilidili yan. Yan, pinapatutod na Eva, ay, yadan. Pinapatutod na yadan. At kinagwayang tadyang keng kayang katawan bangawa ng Eva. Ing mansanas ni Eva. Oita. So, it took God 6 days to create all these things. At pangaras na ning kapitungal doon ang gawa na. Yes, He rested. Magpainawaya. See? That is in the story of creation. Genesis. Magpainawaya. Mag-rest niya mo. Hanggang Diyos siya. Hanggang makapangyarihan niya. Hanggang siguro ngayon mapapagal. Diyos na yan, ha? At yun ang kayang kapangyarihan. Immortal niya. Alayang kamatayan, invulnerable niya. Pero, in the 7th day, He rested. Magpainawaya. Diyos na yan, ha? Ngayon, yung 10 Commandment, ang observe mo yung 10 Commandment, at niya namang sabihan yung 10 Commandment tungkol kayong pamagpainawa. Na ano yung sasabihan na ng 3rd Commandment? Yan ang magaling kayo. Na ano yung 3rd Commandment? Brother Bien. Na ano yung 3rd Commandment? Igalang me ingal doon na ning Ginoo. Igalang me ingal doon na ning Ginoo. Magiling ka ingal doon ning Ginoo. So, nanin mo sa balita, itang aldo na ning Ginoo, it means rest day. Uling ding Hudyo, they interpreted it as the Sabbath day. Ano ay ala kang gagawan, kaya ka magobra, magpainawa ka. Anya sa Jesus, potang nakakitoring alagad na, kukuha lang trigo. Gagawan yan, king Sabbath, mga criticize lang. Uling ding Hudyo, istong Sabbath, aldo na ning Ginoo, painawa yan. Halalang gagawan, hanggang ditak, gagalo, magobra. Para kaya katamong Katoliko, ang Sabbath day, yan pining Sunday, the beginning of the week. At istong Sabado, aldo painawa, nang gagawan tamo, magobra, dapat na mumunta ka rin opisina, at iluwa pang gawain. Nungali, mumunta tamo king pisamban. Bata mong simba, bata yang dinan oras yang akong Ginoo, uling igalang niya aldo na ning Ginoo. Para kaya kataming aldo ning Ginoo, yapin ni Sunday to give time and praise the Lord. O yan po. At totoo naman yan. Nino mo kaya katamo yung loan mo yung sarili mo, itong ikay na magpainawa. Obra kang obra. Nano yung mga mangyari kaya ka, mangulimpis ka. Kagad kang tumuwa. Joyce, kagad kang tumuwa. Nakala na kaya kang pilegis. Kaya kang wrinkles. Lumalam ka mataw. Lalo na nung 24 hours. Saguli mo, bubigay ko. Saguli mo, magkasakit ka. Nung mo na dininan, panahon at oras yung sarili mo ban magpainawa. We all deserve to give time for ourselves. O nung ding kaya katamong cellphone, ito naman gagamitan 24 hours na kaya datang itang oras sa i-charge me. Painawa me pa, i-charge me. Bang kanita, gumana yung pasibay, yung alana yung baterya. Gana-gana. Hanggang yung sakyan mo,
nung gagamitan may aldoldo, kagad niyang maluma, kagad niyang masira, kagad niyang bumigay yung makinana. Nya, pota sasali kang saken, lalo ni makinana. Aro overuse niya mo, uling dandaman may tangkayang gana, gagaral-gal yan. O kaya, ay, overuse yan, nara. Uling sobra ay gamit. So, na naman ito? Makinaya, gadget siya, lalo na yung tao. We all need to rest. Kailangan tamang magpainawa. Niya Jesus, kaya pamasa, nga na ka rin kayong alagad. Uling dinatagla, tinubod nila Kaya pag misyon nila, tinubod nila tidwa-tidwa, at bigbalik nila, successful. Masantingin ka nilang agawa. Yun ang mga nanay sinabi na, uluan nyo rin masakit, panabi nyo rin demonyo, panaral niyo may pabalita. Successful, may balik lang. May report lang kaya, agawa dangan at, o hindi pa, tutok yan do pa rin tao. Anya uling mera kala rin tao, tutuki karela, nga na sasabi ning may pabalita. No, may kapangan po. Kaya na kwapang makapangan. Yang nga ng Isus, kaya ngalagad na, ay, lakwan tala pa rin. Yan naman buri sabihin ni Isus na, pa sinandin tao, ay, lakwan tala pa. Huling, iisipan ng Ginoo, nang magobra na magobra, ilan ang itisyon, bumigay lang. Kanya makanya niyang Isus, balo na itang, in the seventh day, God rested. Makanya mo naman isabihan ng alagad na, painawa tapa. Magtatapaking lugala, tahimik. Baka yung magpainawa. Magpainawa. To take a rest. Mga. Pero talagang Isus, malugod siya. Pwedeng pagbigyan din tao. Uli nga na ning pamamasa, anyang makoy, anyang muntanang kilugulat tahimik, na milyari, na, Sister Lode, muntanang kilugulat tahimik, na ning milyari. Na, no? Kasi, balitan ito pala. Bala mo, machismis na rin tao. Aruha na, mamakul. Muwati lang puntalan. Paano lukyan talaga? At agpagking pamasa, bawi la pamiras ka rin, at yuno rin tao. Kabilis. Makabangkala, baka mabagal niya kasing bangka O ila, siguro, pula-pulay na. Miras la pang minuna. At Jesus nga na, ay, hanggang magpainawa tamo, yun ako no rin Huling, mangailangan na talaga. Huling, danak mong panintunan, nung mangailangan na talaga, nung mangailangan, So, pigpaliba na pa, yung pamag-rest na, pamagpainawa na. Inatensyonan rin tao. Inarala na. Kapatid, para kang Isus, yung pamagpainawa, ka mag-obra. Mag-recharge ka ng katawan mo. Mo makanyan. Yung painawa kang Isus, mas atin niya pang mas malala makaulugan. O yung sabihan ko yan kaya kayo. Yung pamagpainawa, atin niya pang mas malalam akaulugan. Mo alakang gagawan, patutod ka, magkera ka, lukluk ka, magpatsaban-tsama ka, mo makanyan. Mo i-rest mo yung katawan mo. Atin niya pang mas higit ay ibang kaulugan o alimang kaulugan nita. Bakit? Baka nano yan? Jesus, potang magpainawa yan. Kaya menoring alagad na, naning gawa na. Potang kaya menoring alagad na, magpainawa na lang. Kabut-lukluk, nung ali at matutod, ali, nung ni turuana na po. Sabihan, magbanding lang. Pagsabihan na magpagkwentuya, eksplika na itang edahitin dyan. Nanong iyo ahitin dyan. Nanong iyo wakwakit ang sinabi ko. Kanita na eksplika. Potang ila-ila na mo. Ila-ila magpahinawala.
So, in pamagpainaw kang Isus, it's a time for bonding. Ne? Itang bangkanita, kasabi nung miyamasamas din kayang alagad. Ngayon ito pong kwento kaya kayo. Ne? Ito pong kwento kaya kayo. Bana ako yung ibig sabihin. Atin may itong lalaki, may gobray abroad, may gobray Dubai. Ne? Atin niya, may kakontrata yung 2 years king Dubai. Ilagyo na Arnold. Lain kalagyo kaya kayo, ne? Arnold. So ngayon ni Arnold, may gobray king Dubai. At masantingitan kayang kumpanya. Tipagobran, in dirhams, maragul, yung kayang panakitan, dirhams. In dirhams, magkano yan? Tayo mismo magkano yan? Ha? 14, wala mo na. Balo na rin yun. Times 14. May gobray king Dubai. 2 years. May kapanipon niya. Masanting yung panakitan. Ne? At ulinita, masanting yung income na, masanting yung sweldo na panakita na. After 2 years, binayo na itang kayang kontrata. Binayo na naman for 2 years. Ne? Pero, after 2 years ito, niya binayo na itang kontrata na, itang 2 years, after 2 years, minuli yun. Siyempre, bahay itang 2 years na naman na kontrata na, muli pa. Kauli na king Pilipinas, masaya din pamilya na. Lalo na, ting anak na, pagdala nung pasalubong, stechay, o mga santing gamit, gadget, talagang maswelo, masaya. King panyatang na, uling na kanya pasalubong. Oning, anyang akayabe na din kayang anak. Atin niya nga pansinan, may bayula din anak na. Nakalupa ritang dati. Ngini, apasinan na din anak na, malambing kaya. Lalapit kaya, bang kanita magpagkwento lang. Nang sabihan din problema, ditang mo kanita niyang pamigabroad, ditang mo, daddy, tang malambing lang. Ate Mano, munta na kaya. At ilang problema, Ate Mano, pupunta lang din. Pero ang yan yana, aliwanag. Bala mo, stranger ko. As if I'm like a stranger to them. Marinela ka na ako. Nakalupan itang dati na malambing lang, maswelo ko, masaya ko. Pangawlanda ako at nalapitan da ako kagad. Ngayon yana, bala mo, dayuhan ko. Bala mo, estranghero ko, arela. So, nananggewa ng Arnold. Anyang hihit na ito, migo na miya, minisip niya. At sabi na, Ali, ko ni-renew ika na akong kontrata. Matsura pala yung malilyari ka rin anak ko. Milala ko itang banding mi at maging estranghero ko karela. Nanggewa na, tinerminate na itang kontrata. Pinutot na itang kayang kontrata king Dubai hanggang pang matas yung sweldo. At may negosyo niya mo king Pilipinas. Bakit? Uling higit na yung maragula kakulangan. Alalang banding, alayang oras. Totoo makapagparalayang pera. Pero di nga anak na malalawot na lug kaya. Itang lugod, milalawot lang. Ang malug madidevelop. Yan, Ali, dato ng kunoring pamilya ko. Kailangan ko nung akayabi rin pamilya ko, uling matsura. Maging estranghero ko karela. Matsura. Milalawot, lalog ka na ako, tingana. O ito po'y buri na sabihin ni Jesus, kimpa mag-rest. Arnold, after 2 years, may bakasyon niya, may rest siya. Pero kimpa mag-rest na atin niyang atuklasan. Kakulangan na banding ka rin pamilya na. Kapatid, yun po yung pamag-rest kang Isos. Yung pamag-rest, mili ng kang oportunidad. Magbanding ko, karing alagad na. Kakayabi na lang. Kukunanit ang oportunidad dito, bang kanita,
lalo lang ma-develop relasyon. Magkipagkwento, magkipagstorya, turuanan, magkipagbanding yan. Lalo lang maging close timbalang metong. Kapatid, mga dyan mo naman kaya katamo dapat isipan potang magresta mo. Isto nga tsukag imbali, kaya kamo kagad itang magpainawa ka, matutod. O kaya sabi mo mag-rest, ali. But a rest is not just to give time kay sarili mo, banta, itang nga ka mag-obra, magpainali. But to take a rest is to be close, is a golden opportunity for you to have a bonding. Itang grabe itong opportunity, banta kayabe mo rin pamilya mo. At mo, potang ala ng opera, magbanding ko ang pamilya mo. Dumwal kayo, dala mo aking mall, nung ating kang kay, o dala mo ka rin. Ay ba't magkyabi ka, magkyalo ka, magpagkwento ka, o itay mo rin na sabihin ng rest. To take a rest. Anya, karing haliwang patras, baba, atapdan kipat, enerbo niya tayo, taana. You must drink this vitamin so that ka natin ka-reserve energy. Kauli mo bale, lape-lape ka. At kay ba't buri niya pang magpagkwento kaya kay anak mo, kiyalong kaya kay anak mo, mo nagawa. Kaya naman natin ito, very straight ang milk. Kauli na, malakas siya po. Tiruan na rin pa magbisikleta itang kayang anak. Ba nakabanding o ito pumburg sabihan. To take a rest is not just not to do something tang matutod. Ang ulok-ulok. Magmula-mula lali. But to take a rest is to have a golden opportunity for your family. Akabanding mo lo. Akayabi mo lo. Akakwentuhan mo lo. Yan po tang istong ng anak mo. Mula pabandingan. Yan ka magbanding ka rela. Mo paksabihan. Mo pakpagkwentuhan. Aluplake ka. Matsura. Nga po kay mabibigla niya mo yung metong apengari. Inganak na pala. At ining boyfriend. Patakay, bisa na ito may biglaya. Ima, buntis ko. Sus Marios. May buntis siya pala. Mo balot niya palang boyfriend. Kasi, alalang banding. Ela close. Paksabihan din kayang anak. Magpagkwento ka rin anak na. Balo talaga nung ninuila, nung nanuhin ka rin ang sitwasyon. Ikaw ayaw po. So, makanya niya importansya in rest. It is not just for yourself. Mo para kay sarili mo. Nung ali, para kay kang pamilya. Ngini, idagul kaya pa yung sabihin ng rest. Istong rest, yapin ng aldoning gino, para kaya katamong katoliko, yapin ini, ing mitipon tamo, antimong reunion, magbanding tamo, antimong margula pamilya ng apong gino. Bali po, ing misa, margulyang bagay kaya katamong katoliko, uling sabihan na ng misa, ing pamilya mo, aliwa mo yung asama mo, ang pwedeng anak mo, kimbali. Nung aliing pamilya mo, nga naning pamanyimba mo, yan pining pamilya Kristiyano. Dimba ng bininyang ng Kristiyano Katoliko, pamilya mo lang. Itampo, pamilya na katamo ni nga pong Gino. Yan nung iko, wala ka kenis nung Sunday, iya ka mabibilang, iya ka miyabe, king maragula pamilya na ning Gino. Yan po tangkay ating kakatok ng kakatok. Gino, ana, paluban mo kami. Buklat niya na, edo ko kakilala. Huling yan ako man, pakilala ka na ako. Edo ko kakilala, ikay umaraw ka dapat. Huling matamad la. King karilang obligasyon ting akong Gino. Yan po. Yan. Kapatad, yung paman ba, may itong iyang banding. Banding king Diyos. At banding, karing kaya katamong kapatad, king kasalpantayanan. Nung yan ko sisimba, kilalayo ko. O nyapin po tangkay, balong-balong yan siya may buisit. Niya po potang maglakad ka.
ating kong pagsabihan. Ninupuy kayo, anak ko. Magitna akong 2 years ket eh. Katoliko ka ako. Opo, katoliko ka na. Katoliko kang pulpul ako. Huling 2 years na ako Kenny. Mo ko mangkilala. O sabihin, ni misan, sinimbay buisit. Pero, siguro, kilala na ako tiyang aliwa. Huling mami at ang ayuda. Po, pumunta na Kenny. Kakakit na ako. Kapatid, yan po yung matsura ka rin nga katoliko. Ela magbanding. Ela magbanding nga po Ginoo at ela magbanding ka rin kapatid ng king kasalpantayanan. Potang sisimba kayo, ahakit mo, karagol na pala ng pamilya tamo. Karakal na pala ng kapatid mo king kasalpantayanan. Anya, itapon at least potang regular tang sisimba, mikikilala tana. Choir, siguro, kung balo na itsura dyan, ka maka-face mask la. O yung Joyce, palagi kayo sabihan. Kilala yun yung kilala. But I mean, it is this gathering in the Eucharist that makes us closer to one another as a big family of God. At eta mo maging close, timbalang metong magbanding king komunidad na itinwali, lalo-lalo na king apong Ginoo. Potensi simba tamo, magbanding tamo, king apong Ginoo. Milalapit na ang Diyos. At lalo-lalo na, itong sisimba tamo, milalapit tamo, king kayariyanan ng banwa. Nga na, ninuman ng mamangan kanako, king tinapi ng biye. At inyang pag-asa, king biye alang angka. Nya netang isisimba, makalunos la. Milaloko la pag-asa, king biye alang angka. O yung palagod ng kanan, chicharon o nanong babi o nano, ali. Lalo ng babi ka kanan mo, mati ka kagad, cholesterol. Pero nung once a week, o pati sa simba ka, yapin itang pamangan, ay masisira. Pamangan, amagkalub, king biel nangga, kaya katamon. Ano po? At sanapin, etaya kakalingwan, Domingo, yapin ng rest day tamo. Domingo, yapin ng aldona ng Ginoo. Etamo mo magpainawa, potang Domingo, nung ali magbanding tamo. To have a bonding with our family, and to have a bonding with God, and this whole big family, yung maragula pamilya na ni nga pong Ginoo. Sasalpantaya. Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang lubos mayupaya, linalang king banwa ang puanyato, at kang Jesucristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banalay espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas ya banwa, makaluklukwana ning Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katoliko, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alananggo. Amen. Ang Diyos at inyang malunus na puso, niya manalangin ta kayang mitmong kapanaligan at ngatang sumabi, pakaluluan mi ingkiyakang balayan o Ginoo. Pakaluluan mi ingkiyakang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan may kaya kang iglesia, tipunan may pasibayo, imisalbag mong kawan, at pagkaluban may tapat na pastol,
Ipanalangin mi kaya o Ginoo. Pakaluluan may kiyakang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo ring pamuntok ding bansa, emo paing tulutan, ingking mantabe karelo, nune, ipamingwa dalo, ring mi pasakitan at mi paimburisan, ipanalangin mi kaya o Ginoo. Pakaluluan may kiyakang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo ring alang akarapat at mayna, maging malapit ing kaya kang lugod at saop, karing masakit, at atin ng ketuan, ding may balo at ulila, ding ala ng pag-asa at suking bingit ng kamatayan. Ipanalangin mi kaya o Ginoo. Pakaluluan may kiyakang balayan o Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo rin sa blang pakamalan ming mayang nabye, king kasalpantayanan at kapanayan kaya ka. Gustan mong makirakil na lo, king kaganapan ng biyemo. Ipanalangin mi kaya o Ginoo. Pakaluluan may kiyakang balayan o Ginoo. Pakaluluan mo kami, ikeng hanggang makatipon keti, amag masusi kaniting banala pamangan. Kaya be mo, ipayabot mong makapakirakya kami, king kaya kang lunos, karing hanggang mangailangan kaniti. Panalangin mi kaya o Ginoo. Pakaluluan may kiyakang balayan o Ginoo. Para ka rin sa bilang mayang nabye, mi painawanongan sana king kapayapan, panalangin tala king Ginoo. Pakaluluan may kiyakang balayan o Ginoo. Metong kang Diyos, ang malingap, king mangailangan at malungkot at tao. Bustan mong ing espiritu mo, dinanaking pusong malunusan, kalupan ng puso ng Yesus anak mo, ang mabibiye, kaya be mo, manggaman king alanganga. Amen.
Alay kapatid, manikakatamong daon, matay paparing Diyos, kung may payang tuto. Tangkapane sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamong. O ginuming Diyos, malulusan na ikpa, kariting tandaan ng tinapit alak, matulami ang tanggapan ing anak mong Jesucristo at ting mayap ming pastol. Alameti, alang-alang kaya kami, banmonye direksyon karing kekeng bi. Bitasan mo kaya kami, ing balunoring kinan at kaligtasan mi. At pagrandaman miyo, ing pagrandaman niyo, potang mariga po kayo, ing atsuki, king oras din kay pamangailangan mi. Uling niya, ing kaya kami Ginoo at pastol, manggaman kingalanangga. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timurin. itasyoring puso yu, Makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Ti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid. Pasalamatan tayong parat at tuman karinoig pa, Diyos kilanggat lubos mayupaya. At syukya kain kaya kaming di, pangimot at pangatao. Kimpay bimil doldo daranasan mi kaya kalugod. Kilagud muntenam kimeto yato, pinyinin kaya kanak ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga babiyagaratyo, kaya kaya bang mamsipi na kapilanman. Ulita, kaberes blangkora ni angalas kaniman na tuknang, ngayon bibiyag kapuriyang kaya ka. Tunay kaping manunoy pa, igay sibol, ning sablang kabanalan. Unli dapat para lang pumi, pamalala mo ating nga Espiritu mo, pan para kaya kami magilang katao na daya, ning ginuming Jesucristo. Bay ko sa lumidaon pa may lasat kamatayan, kinuha na ing tinape. Kaya pasalamat siya kaya ko, piraso ni, at bininiti ka rin kayong disipulos at ngana. Tanggapan niya iti kungan at kananyi. Iting ka na akong katawan, abidawon para kay kayo. Manyan mo naman, gamit ng apunan, kinuha na yung kalis, pasabayan ka pasalamat kaya ka. Binyan na yung kalis, karang kayong disipulos at ngana. Tanggapan niya itipungan at binumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo talanggang tipan. Amot bidawon para kaya kayo papatawad ng kasalanan. Tatan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Patuloy tayong ining pasyon, ang misteryo ng kakatamong kasalpantayanan. Manyangaling ka na kami o ikpa, yung kamatay pang sumibini anak mo, darami tinapin ng biyaring kalis ng kaligtasan, laing pasalamatan kaya ka, yung piyapayan mo kaming tao darapan naman sumuyo kaya ka. Papangbaba pagamuam kimsa ng misulusulo ka tao na yung Kristo, tipunan na kaming meto ng banal mong Espiritu. Ganun may ikpa, isa taglisya malaganap meto yato, banang ipagilugod, kami kaya kaming Papa, ay Francisco, kaya kay Bispal Correntino, di sa lang susuy kay banal mong kapulungan. Karang mula ang bating kapatid ming pepay naman na nasulinin sa blang miyaw na biye, takawan mo sa anaking, maligay mong harapan. Pakaluan mo kingan, gawa mo king karapat dapat magamit kimbial ang anggo, man kaya binang Maria, hindi hendo ng Diyos, kaya bin sa blang apostoles, sa blang santos, amiging kalgulugod kaya kakikabaning panahon. Purang takat palgiyan, kikawalatan sa Kristo, anak mo. King kamulatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang may payang tuto, kang espitong banal, pupurintang at parangalan, manggaman king alanangga. Maos tangay malaki pa, kaya manutiro kaya katamo ng ginuta sa Kristo. Ikaw sa sumibig sa mamarok, maluwing pagkalawing kapayapaan panahon mi, manggaso pa ng kiyang pakadulo, para tayo ikaw kasalanan, bilis ng kaligaligan, kabang maninay kami migay kapanaligan, panatang sa Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian ating kayupayan ating ligaya, manggaman king alananggo. Ginamit sa Kristo niya mga apostoles, kapayapaan ako kaya kayong kapayapaan ko babiyak kaya kayo. Kaya mo sa mga kaming kasalanan,
Dahil walang kasalpatan ng kakang iglesia, pamayapan mo ang pambilugan ng pagkaburian mo, ikababi at magari, manggaman, king, alananga. Amen. Ing lugod, kapayapan ng Ginoong Kristo, yan sang mantabi, at niyabiyay kaya kayungan. At kaya ka timuri. Ngani, ikablas taya, ipadama taya, ibiyay tayo, itang kapayapan na ita, parang kaya beta mo. Kapayapan kita, kapayapan, 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 kapatid, kapayapan. Makakalalayo kung bababa nitang nila ayaw pong mabagsak na po. Malaming mga kayo. Ne, mga bigla kami. Pagya mo po. Patang pagsakyaw po ng nila. Kapatid, o iniginutaso Kristo, ay kuda ng Diyos, sa gdawag kimbiena, kung ilugod na kaya katamo, noon tamang mayaw sa San Metong kay malalapunan. Ginoo, Ginuyak matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Gataon tayong ginutaso Kristo, kalantasan kimbialan hangga. Amen. Dapat ning espiritual a pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may gitking sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari, at tsuka ka rin at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo'y paing tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude Tamo po. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit taigpami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang da kalakasakitan ke kami at may kamatena karing da kalatao. Adwan mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da itiye makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangang kapaynawan, tetang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarya na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Iti adwan making kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mi, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, musana pisawili ng aklis mi keka king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwana na Birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Luklok tapo sagli, pasibayo po mayapayabak kaya katamungan, impong kaya katamong Office of Director, kayang tabi na ning kaya katamong Youth Ministry, magpalimos la pong rosary, atin pong Luminous Rosary, ating Birthstone Rosary po, atin mo rin pong Magnetic Rosary at very affordable prices. Deni pong Luminous at saka Birthstone Rosary, 65 pesos lamo po. At deni kaya katamog Magnetic, 100 pesos. Atin mo rin pong laro ng Apo Lourdes. Nung deta pong bisang limos, punta lang depo yung kaya katamong Secretary, King Office of Director, Sister Jen. Ngayon po pakiramdaman tayo yung kaya katamong Rectoral Pastoral Council Coordinator, Sister Aniceta Pineda. Magrasyang abak po kaya katamungan.
Payabot tapuing kapasalamatan keng katang meging mas sponsor, Mr. and Mrs. Reynaldo Makapagalat ing kayang pamilya. Palakpakan tala po. Payabot mi po ing ragula kapasalamatan, karing sablang minantabe keng katamong Dalo Balen, niya pong July 14, kulit. Muna po, ingkaya katamo pong Rector, Reverend Father Riel Limoco. Among salamat po. Rectoral Pastoral Council, Rectoral Finance Council, Fiesta Committee 2020-2021. Then pong Religious Mandated Organization, ding Rectoral Youth Ministry tamo, amig menantabe king Taize, at ila rin po ring in charge ketang contact tracing. Pati nga po lapureng youth tamo minantabe king activities tamo. Karen pong Coro Mater Day, amig lead king katang Rosario at Harana. Karen pong katang Knights of the Blessed Sacrament and Maidens, amig serve, masanting amig serve during the Mass. In fact po, inga receive ming comment, very solemn niya po kano itang katamong misa inyang Miyerkules. Palakpakan tayo po niya. Karing kaya katamo pong church greeters and collectors, amen ang tabi king pamangolekta. Karing kaya katang migkanta king misa ring Friends Forever Choir. Karing kaya katang rectoral media group na mig-cover karing activities. Karing mig-serve tamo pong EMDC at mig-serve tamong lectors and commentators. Pasalamatan nila naman po rin purok leaders tamo at aliwang kabaryong megrosaryo manibat po itang alas 8 hanggang itang alas 11. Kapasalamatan mo naman po kang Sister Norming Quezon at din kayantabe na kimpurok 5 ila pong menibala migluto king kakatamong pamangan kanita. King kakatamo pong Barangay Captain Eva Pineda at kayang council, pati nga pong lapong minantabe ketang activities tamo king San Guillermo. Kang Brother Doy at Brother Edward, ila puring menayos karetang bulaklak ng Apong Kulas at Apong Lourdes ng Gapungeni at Chula Paking San Guillermo. Bukas po muli na la kaya katamo. Karing pong kang Brother Manuel Puno na mag-donate breads and bottled water. Kaya katamo pong former Mayor Jomar Hison, mag-donate ya pong tosino at hotdog. Karen pong midake donasyon Bias, Sister Gemma Cruz, Sister Rita Rivera, Soto Ermitaño family, noodles from Brother Glenn Capili, at deng aliwa pa pong may mag-offer lamak na atyo po kening kaya katamong office. Ini pong lamak kay ni mag-staking kaya katamong shrine at iya pong ipamyeta mo keng susunod tamo pong pantry. Karen pong midake financial support, Eufresina Duya Yumul, Mercy Dayaw, Cortez family, Victoria Macapagal, Seth Malig, Nilo Nicdao, Pasensya Timog, Fe Olalia, Manuel Eden Kapati, Luciana Capili, Florentino Mercado, at deng aliwa pong anonymous donors. Karen pong organization, midake financial support, then pong EMDC, Coro Mater Day, Friends Forever Choir, LECCOM, Fiesta Committee 2020 at 2021. Kareng kaya katamo pong Caballeros del Cristo, Brother Florentino Mercado, Brother Edward Timog. Kaya katang Damas de Caridad, Sister Beatriz Mercado, as Sister Anita Galang. Bukas po, July 19, Lunes, yapi na po yung pamaglako ng Sagrada Familia. May kamisa po itang alauna at agkatanda kayo po karetang medyo makidad na yang Facebook live streaming tamo mo po. Ren pong RPC officers at head daring 3 ministries, formation, service, and liturgy. At deng aliwa ka rin kaya katamong mag-serve na required munta ka rin para mag-serve. Muntata mo po bukas ka rin para kitang misa.
Kareng pong donations tamo, may ka-total donations tamong 35,750, may ka-expenses tapong 21,965. So reta pong mig sobrang almost 17,280. Deni po mi biela king sakop for scholarship. I-remit tala po reni. Kaya bedaretang mag-remit la naman po rin miyayaliwang parishes. At deni po donasyon tala. Dakal salamat king matagumpe tamong gimpanan, schedule, king dalo balen. Mi po agaway ni nung eking kaya kayong kasopan. So dakal salamat. Sana po ing pamandalo ning Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon at San Jose, meging dalan niya bang maging malalaming kaya katang kasalpantayanan at may pakiramdaman po sa akin kaya katamong kapagnasan o panalangin na mapupus na yung pandemya king kaya katang bansa at king buong yato. Dakal salamat. Talakad tamo po. Taulinawon po, magpaprint kayo pong t-shirt, kahit mo na ito pong remembrance para king 500 years of Christianity. Bantating ko pong makaya na remembrance 500 years na po Christianity at ito po yung symbol na ngayon po nung ating milyaryo ko mo dinado ko ang t-shirt yan po pamilya ko libre yun yan ako mong pumilyonaryo paprint kayo po pero pamsalimila kaya kayo bantating ko remembrance na kaya nga iraiti pagmasyan tayong 500 years na Kristiyano, Katoliko king Pilipinas. Manalangin tama. O Diyos sa ginumi, king kaya kanak, dinatangka, busan miban, maging kaya kaming bisita, kaya aldodaming pamibibye, parati kaya sana makabukulat, king kinumang pamangailangan, sa pamiging makakilala, at matulang tanggap, kaya king kinumang lalapit kaya, ninumang lalapit kaya kami, kimbalang pamitabnumi o ring tao, ipagalumaki kami lugod, mut grasya. Kalatan ng Kristo ang ginumi, habi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ang ginuma nagtiliya kay kayo. At kaya kawan timurin. Bendisyon na kay Diyos kung may paing tuto, ingig pa, inganak, at Espiritu Santo. Amen. Ing malalayo Kristiya, daon tanay, may kakagudta kong ginoo. Salamat, King King Diyos. Diyos.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.